Ikibanza nje kukwereka rero sasa, hano mpagaze mu muhanda station twagiye. Hano ndi mu muhanda neza, ngira ngo rero naba n'abaturanyi aho ruguru. Hano nkwereka ni ku kigo cya Montfort cy'abafurere ku bantu bahazi. Ubu ndi mu muhanda nyirizina, ngiye kwinjira ku kibanza kugira ngo ngikwereke neza. Hano ubu nkase mu muhanda winjira ku kibanza neza cyane. Dore nguyu ni umuhanda munini cyane, ngira ngo murabibona uko umeze. Hanyuma ibi ni ibibanza bigabana n'icyo ngiye kukwereka. Ngira ngo ko ari quartier nziza rwose. Dore iyi ni etage, hano abaturanyi twagiye. Ikibanza nje kukwereka gifite ubuso bwa 375 na gatanu, ngira ngo 375. Ikibanza nje kukwereka kiri hafi cyane, gikora ku muhanda. Ngiki uko kimeze. Borne yacyo ya mbere iri hano kuri uyu muyenzi. Nguko utuyenzi tumeze kumanuka kugera kuri iyi korutire. Hanyuma gutambika ngiye kwereka aho indi iri. Twagiye. Indi borne igomba kuba iri hano. Hanyuma ikibanza kigahita kimanuka kuno tuno tuyenzi tumeze, ngira ngo yobona kikagera kuri korutire hepfo neza, murayibona neza. Hanyuma ikibanza ni iki ngiki cyose gutya kimeze. Nimba ubibona neza, ngaka ka kayenzi natangiriyeho. Ubundi ugahita ugera ku muhanda. Ngira ngo murabona ko ari muri quartier nziza ya VIP birenze. Quartier nziza rwose. Noneho iki kibanza kiri mu mujyi wa Nyamata rwagati. Ku karere, uciye ku karere, inyuma yo ku karere, reka nkurura akarere nkwereka ibiro by'akarere ka Bugesera. Dore aha ni ku karere. Aha ni ku karere ka Bugesera. Hanyuma iyi nyubako yindi ni kuba Mansera ku bantu bahazi, ni munsi y'urwibutso. Ni ikibanza cyiza rwose kitajya gitinda ku isoko. Mwene nk'icyo kibonetse biba ari vuba vuba, ngira ngo murabona quartier kirimo. Ngaha mu mujyi rwagati wa Nyamata, ngira ngo murabona ko ari ikibanza cyiza, cya kindi wabita ikibanza kigurisha mu mujyi ndani. Mu mujyi ndani kabisa.